Prez ove godine, mada ni poslednja organizacija. Imamo naš celovečerni koncert početkom septembra. Ovo je inače 17. sabor Igra kolo pod Ozrenom. Kao i svaki naš festival, uvijek imamo veliki broj učesnika. Ove godine imamo blizu 600. Znači to su iz cele Srbije. Imamo učesnike iz Aleksinca, Niša, Kruševca, Paraćina, Žagubice, Sombora, Srpskog Miletića, Majdanpeka, znači bukvalno iz cele Srbije. Imamo izvanredan jedan program, bukvalno da se ne poklapa nijedna tačka, sve raznolike su igre, prelepo je, malo jeste vruće danas, ali opet svaki naš festival uglavnom kreće u pola 4 popodne jer imamo uveče, posle toga imamo jedno druženje, odnosno žurkicu u diskoteci za sve učesnike. Ovaj festival je inače, odnosno sabor folklora, na kome mi imamo taj jedan deo, da kažem, takmičarski, on je regionalnog karaktera, nego taj jedan deo gde imamo takmičenje za najlepšeg župana i najlepšu lepteriju, gde želimo da sačuvamo tu našu istoriju i tu našu legendu. I tu imamo stručni žiri koji će birati najboljeg igrača i najbolju igračicu. Obezbedili smo vredne nagrade za njih. To su vikend za 2 osobe u Soko Banji, ručkovi, svašta nešto. Očekujemo jedan vrlo zanimljiv i lep program. I htio bih da kažem da je ovo, znači sa ovim ansamblom, 79 različitih kudova je posetilo Soko Banju ove godine u našoj organizaciji. I negde blizu 4000 folkloraša. Znači iz Srbije, regiona i celog sveta. Znači, kažem, ja uvek pričam koliko Kud Soko znači za promociju turizma u Soko Banji i koliko mi radimo aktivno, bukvalno od aprila meseca kad kreće naše, pa do decembra, bukvalno. Mi smo jedini kud u Srbiji koji bukvalno nema pauzu. Tako da, to je to. Hvala, a vama hvala što nas pratite, stalno ste uz nas. Žirio je Nikola Pantić, Panta, dugogodišnji koreograf iz Kuda Stevan Knićanin iz Knića, inače dugogodišnji igrač, kako se zove, AFA Svetozar Marković iz Kragujevca, zatim jedan dugogodišnji igrač ORA iz Niša, Aleksandar Mladenović, i još jedan igrač iz AFA Svetozar Marković iz Kragujevca, Nikola Cvetković, koji je inače i naš umetnički rukovodilac, tako da, kažem, jedan ozbiljan žiri. Mi ovo gledamo više da je to regionalnog karaktera nego takmičarskog, ali opet moramo da imamo stručan žiri, da to bude kako treba. Dobar dan i dobrodošli na 17. sabor folklora Igra kolo pod Ozrenom. Godinu zaredom u avgustu pod šumovitim Ozrenom, evo ga ovde iza vas, okupljamo mladost i lepotu, širimo ljubav, sklapamo prijateljstva, hvatamo se za ruke i igramo. I tako iz godine u godinu čuvamo ono što su nama ostavili naši preci i prenosimo ga generacijama koje dolaze posle nas. Ovih dana nam je u Soko Banji prilično vruće, ali vidim da ni vrućina nije mogla da zaustavi ni igrača ni vas, našu publiku. I neka bude i tako. Dok li god imamo volje da se uhvatimo u kolo, bit će i pesme, i igre, i tradicije.